سلام تخطات نايز channel كما تخونوا تبوكت كونا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو العلا قداس نزلهم عبيت أرستاز بالله بإذن الله كمتنا لنا نايلو ما أرستنا بعبيو بقبرش براوي من قديس تقتل جنرال نايراشا بزو حتى تتكلم على الجميع له انتاي تسقم سلام تاي كوماغاتيمو انتاي علامانيرو نخلو كنريد كنفتنينا مساعد تحايسكا راشا انتاي سقم تغتوسط تغل كمل ما فلو يلوخنا أمريكا بزعبا زغداي زي نتي ناي دونالد ترامب مالتيو فلو يلوخ ناي دونالد ترامب كوين تحالتي زلو نز غداي زي بخماي كصلوا ينت زت سلام ما زحسبو زلو بخماي كصلوا مخانه غداي زي تزاري بلو بحفشا العمان من تاي مخانون كابز خنابيك خيد دخل بكل انجل كنرينا توساخي ابراسلس مرحت اوروبا او تقابيه مالو اوف كورس كل زيت اجندا ناي نا يوكرين قدامنتي زواب ابزوا بجكو كالا اجندا يبلون كنبلغ لينا ስለዚ ዝኹሉ ኣታሓዝና ክንርኤና ብዓብዩ እቲ ዝድለ ዘሎ ሰላም ክመፅእ ንኸውን ወይስ ናበይ ገፆም ይጥምት ድማ ክንርኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣብ ሳና ፅንሑ መጀመርያ ግን በዚ ናይዚ ጀነራል ኣርስቲ ክንጅምር Investigators in Russia say a suspect has been detained over the murder of top Russian General Igor Kirillov and an aide. According to the Russian Investigative Committee, an Uzbek national has been arrested and confessed during interrogation to planting a bomb and detonating. بحفشة أزيز تقتل الجنرال من كم زقتله يوكرين حلفنا توسيدايا بخمية قتيلات تزبل حتوجن بزو حتوتات كالعلنا يقدنيو بخمية أتيا أبتبوتاتي زعينة متقعتكو 6 كيلو انتاي ملغ تخيم محلال فنتهم كالوت حلفتنا يميناي فلاديمير بوتين ويوناي راشا حلفتي انتاي تسألوا كم تعلم يخل نزبل حتو أبديا مجمريا من قتيل ونزبل كنريكم في التنينة أتي for Ukraine's security servants. The explosion happened outside of a Moscow apartment block on Tuesday. A Ukrainian official has admitted Ukraine's responsibility for the assassination. Kyiv had this week accused Kirillov of being involved in the use of chemical weapons during. Okay, so كم لنا نسون assistant ناتون كم استقطلينا نفلز لنا من قتلوا أبزياس كنسمع. A 29-year-old Uzbek citizen suspected of involvement in the killing of Lieutenant General Igor Kirillov, head of the Nuclear, Biological and Chemical Defense Forces, along with his assistant. زي ما راح زي حدا نايتي نيكولاراوي مكلخال ناي نيكولاراوي كيميكالاوي كمون اتوميكاوي اطوار نخلو نات مكلخال حلاف زنبريو بحفشا بزح اب يوكرين زغبر زنبر مستيرات ناب يو ان زغربيو كابتن كلهم ابراشا زلو نتعاود كوينات زمرحي كونه نت كوينات لوط اب ممصع اب استواصو نيرو كبال زقال يكونه علامه مقتليو ابت كوينات بزغبرو زل استواصو ويون ابركتو تراي كونه تايدا نا امريكا بزح حماق مستيرات ويون رسح تكبارات اب يوكرين تغبر زنبرت دوكمنت غيرو ممليسو ناب عالم بابليش ناب عالم زرقح زنبر سب سلا زخوني جزي تارجت كوين وزلو تابون لعلي ابت كوينات يتزلو من استواصو زلو من لوط زغبر زلو جنرالات الله بزحات كالوت بوليتيكينيات الله the only person target زخونه زي بستكوينات نا يوكرين ذات حازي بلون زي تكوينات كودا سلا زغل الترسح تكبارات ويونتي حماق امريكا تغبر زلا ناب دقك فوق سلا زغل نزن ملاي ويونت تكوناتات نمقصاي استغبرك هم كم زغل زبل دمصي እና برت ايمت كم زلو خنري لنا بعفشاسكه اتي زقتلو انتاي كم زهبو انتاي مبصعات يوم لهم زنبرو سمعوا. Investigators from the main investigation department of the Russian Investigative Committee, in cooperation with the FSB and the Russian Ministry of Internal Affairs, detained a citizen of the Republic of Uzbekistan, born in 1995, on suspicion of committing a terrorist attack that resulted in the death of Igor Kirillov. So, سلاني راشان كالوت محاورات نايت منقسن بحدا خوينم هذا ود أوزبكستان زخونه منسي طرطور مالتي تتحيز لونه تقبرش برامج قاعد زفت أمام مالتي. Okay, من يسكخن سمع فيديو تقريت ولا تسمع. And his assistant Ilya Polikarpov. The detainee was taken to the investigator. He is under investigation. The detainee. So, إذن ريو زلنا يتسب زبحال زلو مالتيو. Committed to traveling to Moscow with a mission to assassinate Kirillov in exchange for $100,000 and a European passport. I came to Moscow on a mission to the Ukrainian Special Services.
I came, then I bought a scooter, and a few months later I came with things for the bomb. I also took it, then everyone was prepared, and a house was... بعليو تنازيزو زبحال زلو سلازي كاب أوزبكستان أوريدي نتعلم خفتم كم زمتة مسمتة تا سكوتر كم زجزا صنهيلو دما سكوتر بومب نابوزو خون كم زمتهم سلازي بقايد أنا استوعبوا أبو خمس جبرون نتنا جنرال قايدة دمان نوي حكاته لو خمس نبرة مالتيو مخنياتو سؤال كايكون كانت جبرو خمسي نزيجيرو تتعويت دما 100 يورو كبو 100 دولار باكبو مخانومن ناي أوروبا باسبورت كوهاب مخانو نايمن مخانو جناي تفلتنجن ناي أوروبا باسبورت كوهاب مخانو نيتنجير نيرو لذي yeah it was برقت زتسرحن زتهندسن نجار مخانو مجنزاب يدلي زي نجار زي أغلى الكادر أيكون place next to the general's house. And then when he came out of the house, I pressed the button. Why did I do this? Why was I offered $100,000 and a European passport? The attack took place early Tuesday in Moscow, where a remote... So كم زبالنا تي نجار بركت organized كوينو زنبرة كم تخونن بحفش عجن دخمت ناي security ناي راشاون زد أبارك مخانو of course دخمت راكتو ليت خلها كحزوا مخالون حدا نجار نديوجن نزيوم high level officers ناي تهاجر أبدا حنا بزسمعوا وذارك بزوح بزعبوا يزرب زلوا. Efforts. Earlier, we spoke to DW's Riga bureau chief Yuri Risheto and asked him what else is known about the suspect. According to the Russian intelligence service FSB, the suspect is an Uzbek citizen. His name hasn't been given so far. He said he was recruited by the Ukrainian special services. He was promised $100,000 and a trip to one of the European countries. He said he placed a bomb on an electric scooter parked near the house where Kirillov lived. Also, he installed a CCTV camera. Footage from this camera was reportedly broadcast to Ukraine. In the confession video, the man speaks in bad Russian. It's not clear whether he might even be reading. So كل نجار كا بديزاين كوينز نبرة محانو CCTV أبتبوتاتي exact لابي كم زجبرة بكاميرا دما قد خمسة لون الفيديو دما نبي يوكرين خيط كم زلوا يونير تبلان مالتي وسلزي تزبلو زلوا دما بملوتي قدايون بفيديو كم سقط حي زر زلوا بفيديو كم سقط حي ترايو جنرال قتل كل عبزي سلزي على قوة كم تسلزي كلمبر نفسناتو أب ودي أخلو زرس فيديوس عليه لذي نوح استسرحلون برقت زت هندسة كنتات مخانو ونيزنجر كم تانسو زبالا غيرهم يوم أبزيد ما ريبورتس كبروا هذا His confession. Let's take a closer look at this case with Luca Trenta. He's an associate professor of international relations at Swansea University, specializing in covert action. Luca, bits of information about this assassination have trickled out from Russian and Ukrainian intelligence, including about the suspect. What have you found most striking? I think the most striking aspect of this operation is certainly what we would call the tradecraft of Ukraine services in operating in what should, in theory, be a هجي إذا قد عايزي مبزعت زي يوكرين جيرومو يز بحال زلوجن is it really نبحكي يوكرين جيرومو دخون بينهم كه بزي زخون يكون استوات أوني أمريكان نيكالوت حيلتاتن سلي عمر بباتن جيرومو دخون بزي CIA قلمله دا يكون ديبيت بزعبازي ديسكاس كبرخل ويون كتكات على دخلنا تبيه مغنياتو I think إن يوكرين سلي كن بزعينة تركز الله وش راشا نخط عوتو قليل كهونا يكلنيو جن أبزع عود زي نويت تمكرو زلو أمريكا سلوزلو أمريكا نزنقرات زنخ قبرو وزقال لين عطاتهم مغنياتو نويت تمكرو زلو بزح مساتهم صرحو ايجنت استعمال لو مالتي حدش نمقصارون زخل وسراحيو بحفشا إذن ريزلنا أبراشا بزح سيجنالس كسد زخل مخانون راشا بحجي قبر ما سكتب يا زبال زلوجن اكزاكتلي انت عن قبر ما سكتب كم مخانا اسكبنا البات كاو سمعنا دحريو بزع بازار سيزي ناي دونالد ترامب وكيل متزاري بلو انتاي صلوا كم تسخل زي territory, so a territory in which they would have difficulties in operating, but this is already the second time in a week in which they carried out an operation and an assassination in Moscow. Why would Ukrainian intelligence even want to kill Igor Kirillov? I mean, as the discussion earlier mentioned, there are certainly strategic reasons for killing Kirillov because he was in charge of chemical. بعفشا تي معرباو ميديا شفنا كقبر كولوني يوكرين كل زي كم تصادق كم جيجا زي بلوم غيرهم كشفافن لهم سلازي فتنو
أنت تغير زلو مبزحتو ناي كيميكالاوي أصوار زتتقمه سلا زخونه عب يوكرين ناتو يزبلو كيميكالاوي أصوار نسدي ززو ولا نتعب عودو كيناتي زلو ززو ذات زو نفسه زخاله أرستي بزح ديسكاس كبروا لزغلقن كابتن كلهم جنرالات هبتو جزلو نزي تارجت كبروا مخالهم دعان كم حدا عبي قبول ونا يكونن ب حقتاتنا كينات قبول يكونن يزبحال زي معناته اب عوده كينات زي الجنرال اب غزو زلو كتقتل بعلو قبول ارستي كونن كينات ناتو حق له يمزلو the problem with this is like Russia when exactly خمت كبرت خليها ثم جنرالات بسلايو تايكونس ولا بمثالات اب غزاوتهم كلو ولا مسدروم كده فهمت خليها سلازي تي ارستي اب عوده كينات زلو ترايدي خا تارجت كبر زلكا ويس ناب غزوم ناخدك زي صبوق براكتس كم زي كنا ناي دونالد ترامب وكيل كزارب كلوس كان اسمعيو تي براكتس كمان مخانو مغنياتو زي تلوا كلوا سلا زغوني Special envoy to Ukraine and Russia is Lieutenant General Keith Kellogg, and he joins me now. General, is this زندريا زلنا كيس ناي دونالد ترامب سبيشال انفوي فلو يلوخ نقداينا يوكريني نتقداينا يوكرين فتحدي معلبك جبرلو فلو يلوخ يرو لوزغا لوتننت جنراليو كيف كيلوغ يزبحال بزعبا زعرس زما حفيتو من يرما فوكس the killing of this general? Is that a setback for peace talks? Yeah, Stuart, thanks for having me. I don't think it's really a setback, but I would say this. There are rules of warfare, and there are certain things you just kind of don't do. You know, for example, you don't kill wounded soldiers on the battlefield. You're not supposed to kill non-combatants. When you're killing flag officers, general officers, admirals, or generals in their hometown, it's kind of like you kind of extend. انتايو بللو بزي بحفشا زي جنراليزم مقتالوسي نتي دونالد ترامب حسب زلو زت سلام انت عينه صلوا كم صاليو حماق صفي عدي ولا كميو المسحتته اكزاكتلي لهم خن بلاي نخلينا بحفشا ግን بزعبا كينات كتزارب كلا ناي كينات حقታት አለው ኣብ كينات زلو حقي ኣብቲ ግንባር ናይ ኩናት ዘሎ ጀነራል ኩሉ ሓላፊ ኩሉ ሰብኣዊ ዘሎ ታርጌት እዩ ኩናት ክቅተል ይኽእል ከረም ክኽእል ኢሉ ኣብኡ ዘየለ ኣብ ገዝኡ ዘሎ ግን ኣብ ዓውደ ኩናት ንዑ ታርጌት ኣይትገብሩን ኢኻ ከምኡውን ምሩኽ ኢዱ ዝሃበ ሰብ ኣይትቐትሎን ኢኻ ሕግታት ኣሎ ናይ ኩናት ክትክተሎ ዘለካ ኢሉ ስለዚ እዚ ገይሮሞ ዘሎ ዩክሬን በቲ ሕግታት ናይ ኩናት እውን ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ ግን ኣገይ ኩናት ስለ ዝኾነ ሕጊ ኣብ ግዜ ሰላም ኮንካ ኢኻ ትገብሮ እቲ ኣብ ኩናት ዘሎ ግን እቲ ሕጊ ምክንያት ኣብ መወዳእታ ሂወቱ ዘጥፍእ ዘሎ ወይ እውን ሂወቱ ክትጠፍእ ተብል ዘላ ኩናት ዘሎ ወታደርሲ ሕጊ ክኸብር ኣይክኸብርን ንሱ ጥራይ ክወስኖ ዝኽእል ሕጊ ኣብታ ሰዓት እትያ ንዑ ኣገዳስነት ኣለዋ የብላን ስለዚ بحفشا كنروي خلنا قبول يكونن ግን ያ من يخ قبول يكونن كبل ابز اب كم دعنا تعود كنا and I don't think it's really smart to do it. You know, it's just not kind of the rules of war as you said. Now, if you're a general officer, you're on the battlefield or you're for it, you're a legitimate target. But I kind of looked at that and I said, yeah, that's carrying a little bit too far, and you hire a mercenary to do it. Not a good idea at all, in my opinion. But you know, this is warfare, and you know, warfare is ugly, Stu, and this is the kind of thing you see in warfare. It's unfortunate. That's the reason why soldiers never want to go to war, because this is what happens. بعفشا ግን ኣብ ኩናት ኩሉ ነገር ከም ፕላን ይኸይድ ማለት ኣይኮነም ኩናት ሓደገኛ ምዃኑ ንዛረበሉ ዝዝረበሉ ብሰንኪ እዚ ስለዚ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ጥራይ መልእኽቱ ተጠዋ A US defense official says several hundred North Korean troops have been killed or wounded while fighting in Ukraine. We're told that Russia is losing up to 1,200 troops per day. Ukraine has lost around 40% of the land they seized in Russia's Kursk region. General, sounds like both sides are close to exhaustion. Isn't that a pretty good time to talk peace? Yeah. Sometimes ዝብሉ ዘለዉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ስለያዊ መርበባት ዋላ ገለ ካብቶም ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ዝኣተውሲ ብዙሓት ካብኣቶም መይቶም ከም ዘለዉ how do they even know? I mean seriously if they know that much ብዛዕባ ሰሜን ኮርያን ራሽያን ትፈልጡ ተኮይኖም how come they don't know about እቲ ሞት ናይ ዩክሬናውያን ስለዚ እቲ ሓበሬታ ክወፅኡ ድሕሪ ኮይኑ why do they have to talk only about Russia? بحفش عزي مس بروباغندا صقيق كاتو يدخل كم زخونه راشا ون مجلس ايبانيرا تعودوا كينات كما يخيت كم زلو سلازي نخلت يا كنازي من ريال انا بحفشا راشا اما عالتي حساب شحن 300 وتحضرات يقتلوا خم زلو بقمت قالوا دما تاع كورس كريجنز بهال زلو اوز واغا زنبرت سراويتنا يوكرين 4% ناي تحيزهم زنبرو كم تمنطلو ايز نغار زلو سلازي this is going to be very very hard
نتي يوكرين جن again the media they have to give them a little bit of by the way زلنسكي بعلو نجير له تسفانة مقراص منفس كم زلوا إذا كنت دايز نبي خيط قدحان بزر من ملسو مجمر يا بتاع عودو كينات من جمر بخلتي وجن كريكم كفتني أبزي لان كان حنتي تزار باوت يوم مالو. Are we seeing the start of a path towards the end of war? After nearly 3 years of fighting death and destruction, Ukraine's president has admitted reluctantly that his country may have to relinquish territory to Russia. So, قاس بغاس مرقزيتاتنا غيري زخي زلو زلنسكي زغا تكوننات ناي تكويناتنا برتعي خيس زلو كلها يوكرين كانت حناينا زول زنبرينو قلقليش كخيد مخانف لوتي يبلالو زت سلام زبحلا يفتوني ايدلني دبل دنبري زت سلام نقبر نخلينا جن يلنا بلا وسخلالو سلازي مرقزيتاتنا تون كغير قدادالو قديتا خايو مراتوني يبلو على تقدم جو بايدن جوخا قال سلازبلوز نبري الجن دونالد ترامب تو قبله سلازبل زلو كغوايك خلالو قال نغير نكبر. In an interview with a French newspaper, he struck a thoughtful tone. We cannot give up our territories. The Ukrainian constitution forbids us to do so, but we do not have the strength to recover them. We can only count on diplomatic pressure from the international community to force Putin to sit down at the negotiating table. He's come to Brussels, the heart of ناتنا مريت كنا باين خلينا معناته حق ناتنا وين قوام ناتنا هيفقد لنا نيز بالزلو لك قوام قال ملن قاب عود كينات خازلها عود كينات يزلو رسون عود كينات كمان الذي حقنا هاجركا سانت دي غيركا بفنجا خيدي مالتي الذي مجمريا سلام كله yes you can debate we discuss قبر ابزوان زغن بحيلاتها تجفاجفكا الذي 3 عامات تتواجي خوينكا تمليس كابتناي قدم زنبرنا نملس بحال نكر كم زي لفلتي زبلو زلو اب كالو زي كم عبدان متوسدن يرو ግን ابغنو سلو زلو سوم عبدان يكون نسو نساتهم ابناتهم ربحا زدل يوخبلو قلي ولا عودو كنا سعرو ولا بعودو كنا سعرو تملس قبل خاي خوليا نراشا سلازي كلو امبر نعبنت ايرترا مستيبيا دزخون ير كم يمسك قبرو مستيبيا دحرو خينا كل زي ولا ايرترا سعرا خلا انصار يمكون ኢትዮጵያ ተስዒራኸ ስቕብሉ እዚ እቲ ዓለቑ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ክትግንዘቦ ክትክእል ኣለካ ሓድሽ ኣይኮነን ዝተርዮ እዚ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝተኸተሉ እዮም እቲ ንረብሖም ጥራይ እቲ ኢንተርናሽናል ሎውስ ናይ ገለመለ ዝጥቀምሉ እምበር እሶም ረብሖም ዘገልግል እንድሕር ኮይኑ ወላ ልውላውነት ናይ ሃገር ተጠፍዩ ኣይግድሶም እዩ ኣክቹሊ ልውላውነት ናይ ሃገር ክጠፍኡ እውን ይፅዕሩ እዮም لولاو هاجر نخيكون زغل بعد ليبيا العراق وريد ومزلو دايما ليل كاستا قبري بزي عم بفلا يزاب زيز قبرانه تقمت إلا مسنا إيرتران طريقايو بزح بتحاسل زلوي زيادة ما تبغير European diplomacy to meet NATO and EU leaders. I think it's a very good opportunity to speak about security guarantees for Ukraine for today and for tomorrow, as you said. Well, almost everything said. So, but it's really very important that to use these 2 days in Brussels to meet with all our partners. Alongside him, the head of NATO. Sometimes Zelensky security guarantee cabinet kuwahabana lo nlo mlጽባሕን guarantee kuwahabana khalaalo zxantayu ሰራዊቶም ወዲዮም ህዝቦም ይህሊቁ ሰራዊቱ ይህሊቁ ህዝቢ ይህሊቁ ይውድ ስለ ዘሎ ኣብ ዝቕፅል ኩናት እውን ክዋጋሉ ዝኽእል ዓቕሚ ክህልዎ ስለ ዘይክእል ካልእ ፀገም ከይመፀና ጋራንቲ ክወሃበና ክኽእል ኣለዎ ብኔቶን ብምዕራባዊ ዓለምን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ጋራንቲ ኣብቲ ዘተ ሰላም ብኸመይ መንገዲ ክመፅእ ይኽእል ኣብ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ዲሳር እቲ ነጥብታት መረዳድኢ ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ነጥብታት እዚ እዩ ግን ብሓፈሻ ኣበይ ቦታ ተበፂሕ ኢለ እቲ ኩነታት እስከ እናርኣናዮ ክንከይድ ኣብዚ On Gravitas tonight, our top story focuses on a key question. Is Donald Trump ready to ditch Ukrainian President Volodymyr Zelensky as NATO officially takes over the coordination of military aid to Ukraine from the US and the alliance steps in to play a more direct role in the ongoing Russia-Ukraine conflict? እንታይ ይረአ ኣሎ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ቀደም ነቲ ኩናት ኣሜሪካ ተኣልዮ ነይራ ኣሜሪካ ድማ ኮኦርዲኔት ትገብሮ ነይራ ንዓንስኻ ከምዚ ግበር ንዓንስኻ ከምዚ ግበር እናበለት ኣሜሪካ ኮኦርዲኔት ትገብሮ ነይራ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ገዲፋተ ኣብቲ ናይ ኔቶ ናይ ኔቶ መበል 75 ዓመት ድዩ ገለ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ገይሮሞ ዝነበሩ ኮንፈረንስ ኣይ ቲንክ ኣብኡ እቲ ኮኦርዲኔሽን ናይቲ ኩናት ብኔቶ ክግበር ከም ዘለዎ ኣሜሪካ ድማ ኢዳ ኣውሪዳ ኣላ ስለዚ ኔቶ እዩ ነቲ እንታይ ክገብር ኣሎ ነቲ ዓውደ ኩናት ዝኸውን ኮኦርዲኔት ክገብር ዝኽእል ኔቶ ምዃኑ that's why ዳርጋ እቲ ብራስልስ ብኔቶ ከም ዘመሓደር ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ
قصالي نتي أخيبتات زكايد ويابت أخيبتات زيساتف زي نيتو مرحنتي كوميوم زبلو براسلس أورسلا فاندر لاين يكون تم حضر زلا نيتو يزم محضر زلا يمزبلو كم تاب أمريكا وتحضر حيلي نتمنجست بدحر مغارجة زبورة زربري أب براسلس ما تمساسالي مسي زلو وطبعا نيتو جنرال زلو دمان أمريكا بغات تزغل قليو وانا تأسوارهم كأمريكا مزغزو سلازي effectively كما يجرون تسلطانا سلاجيرون مهم زلو يزنقر وحفشا دونالد ترامب أبتو كوينا انتا عينت مرقز كل وخمس غل سلاز قمتو زلو يبنتو كوينا نتي coordination ويو نتي لاينا يتو ካብ ኣሜሪካ ዘርሕቆ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ክመርሖ ከም ዘይክእልን ኮኦርዲኔት ክገብሮ ከም ዝኽእል ከም ዘይክእልን በንፃሩ ጠጠው ከብሎ ከም ዝኾነን ስለ ዝፈልጡ ዘለዎ ካብ ካድሚ እዮም ዝፍትኑ ዘለዎ መብዛሕትኡ እቲ ስጉምትታት እንጂ ዝግበር ዘሎ እንተሪኢኻዮ እውን ናይ ሃታ እዩ ናይ ሸበድበድ ዓይነት ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና በቃ ዋዕላ ኣብ ርእሲ ዋዕላ ዳርጋ ኣለነው ብጀካ ዋዕላ ካልእ ስራሕ የለን ዲኻ ትብል so many events ብሴኪሪቲ ቶፒክስ ኮርስቲ ኩና ስለ ዘሎ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ግን شبد خندز أخيبات قبري I was like wow it's incredible مالت قطالي قالك كم زولين عند رجال نبزع بس قدينا يوكرين قطالي بقى حاجة بدا community أجابناتهم so let's نوعنا report قبل. In fact, this shift begs the immediate question: is this a sign of America actually distancing itself from Ukraine? What lies ahead? NATO's involvement signals a growing reliance on the collective strength of member countries. But will that be enough? Trump has long been a critic of the massive US military aid flowing into Ukraine. He called it excessive and vowed to end the war swiftly. On Monday, Trump said that he might still be able to make a deal between Russia and Ukraine before he takes office next month. Listen in. We'll be talking to President Putin. So Donald Trump حفشاتي حاجزات بهذلو كوبا كم زي دلي نغير نيريو كم تناي كلام كم بنجز قبروا زنبروا مرحتا بايدن تيم ناتون قبروا زنبروا كم مخبر بليت كم زي بلون مرجع كم مخبر كبرت كم زي كلي زنقر زلو بقمت علو نتاناي نتاكينات تطو كبلايات بالدربة يقلت لا خمس زلوخا حنسابيلو نكوينات مناوراز كملا زي كونس كساب حجي تكوينات تطو كبلو خمس غل يزارب زلو بزحر مغارجاون بزح سراحات يسرح كم زلو ولا تكون تاتو ناو يدفع له تكوينات ازي برتع سلازلو يوكرين مع همزان ريا نا ود اسله تخيزلا يوكرين يوم انكفات كونو زغلون براشا زت السلام كم زدلينو ويحوان حبيرهم لذي تي يوكرينيو نادقفو خلو نوز بالزنبرت لذي ابزوان زسو دما تكون نتيردو سلازلو سكن سمعيو دونالد ترامب. We'll be talking to President Putin and we'll be talking to the representatives, Zelensky and representatives from Ukraine. We got to stop it. It's carnage. كم زنريا زلنا ناي دونالد ترامب سيمبلي دما ولا حنتي كومبليكيتد يعني كنا تقول نخلتي وقن كن زارا بينا يبلالو البريزيدنت بوتين كن زارا بينا نيوكرين ما كن زارا بينا اسعو تطابلوا زي كينات حدا غنياي زي بقى هلكيتيو زي الكيتي زي تطابلوا قبلهم كفتني يزبل زلو لذي البريزيدنت بوتين كن زارا بينا مبالو تراي اوريدي كابت معربا عالم زلو مرحتي كاب كلاتهم تفليل له معناته فلاديمير بوتين ببريزيدنت كتقاسمو زي دليو مسو مزراب دما كم سعرت تقصروا إليتنا أوروبا أصلا نرزالنا ስለዚህ ንኹላቶም ፈርከሽከሽ ኣቢሎም ዶናልድ ትራምፕ ምስ ክዘራረብን ክመያየጥ ከም ዝኽእልን ይነግሮም ኣሎ ስለዚ እዚኣ ኦልሬዲ እቲ መርገፂ ናቱ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ስለዚ ኣይ ሆፕ ነዚ ገይሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ይውድኦ ኸውን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ግን ርድኡ እዩ As you just heard, Trump once again said that a ceasefire needs to be carried out in the Russia-Ukraine war. Whether that happens before or after him taking power remains to be seen. On the surface, NATO's takeover of military aid coordination might seem like a strategic pivot. But if the war does not end, can NATO take on the burden really? Because after all, America is the largest contributor within NATO, providing the majority of Ukraine's arms and support. In fact, the US contributes about 1/6 of NATO's annual budget. Washington finances 15.8% of the military alliance's yearly expenditure of around $3.5 billion. And these developments come at a time when the leaders of all of NATO's major members هجنتايو تحطهم وتي كوردينيشن كاب أمريكا وتيو ناب ناتو تسجاجيرو لنبلا لنجن بحق ناتو نوع كوردينيت كجبر عمل لودي مهنياتو تزبس حباجت تزبس حسوار تزبس حس قمتي نايت ناتو زبال أمريكا توزدو أمريكا خاتبركت أبغى تباس لزخنة لذي أمريكا ديت ساتفولو تنيتو خجورة يخلدو نزبل أي كال يفلت يوم سون سبوجيرو
بجك أمريكا أتى أوروبا زبهال نزو كوينات زي حنت ورحة كقص لهم زي كل فلتيو انت واحد أمريكا أسوار كشط لهم دلونات كل واقع خلال كأمريكا جنزبنا واتو جزيوم قال ملك قبري يخلو خونين جن بزينا أمريكا تصادفوا بتكوينات بزوم أوروبا ثلاثة زخون مراحل تدلو ولا حنت لي تقصل كم زي كل فلتيو استسلو زخونة رياليتي إن دونالد ترامب كندو خون تعطني قبره لزبل that's why تي أسواراتنا يا أمريكا زو حزلنا بيوكرين زخان تايو من البا دونالد ترامب بنت حريلو نقال جزي كساب كالا من قدتات زنادي أوروبيان نيتو كالي من قد كساب زنادي معقس خون دي يخل خون كاب زبل قمقامي بزينا أمريكا contribution جن كبيدي خون خال ملكك أمريكا تن كامبانيتات أسوار كيشة حميلني كنبرا كيناتنا يوكرين عبا مخصب زلو كينات مخانو فلوتينا تنا أسوار كامباني لذي ندونالد ترامب يدو عاصي فندين ولا قلقيرن أسوارنا تنكشيت كم زخل كجبر خلاله من البات من جنزب كي تبتخليها أسوارنا تن كم نخشيت كتفكد على كايلون كا دونالد ترامب عبس أطلق جبر خم زغلو ما جنزب كدلي معناته again لك كم زنايا نقاق حزة فري تكال نقاق حناتك شيء تلوز دلي تزي اللي ترجم زي اللي تتكالناتو مثلا أسوار دفري هذا ما كمية تعلمنات وجي ينزدليا وجد ما تزبلت أنا بيزنس كزينا لك كم كباب كريسماس بزحات دكانات كريسماس شوبين بزح دعاز فترة لهم كوينات كمنا يوكرين كمر محل جبس إيران زبها زلو كار كوينات بفلايز عبيت كبر زبالة كوينات نا أوروبا كوينات بتعمي أقداسين عم أوروبا هبتما تجاراتين جذب كوت آخلين سلزبلو مع جذب درو مع ببليونات نيتين زلوا مخصب بزنا أسوار زنبرة كال عينة تنيرو ساب الجون زلوا سلزي نزم مخصب زب بخميك قتل ويخلا زي تحدقنا علمناكم እዚ መክሰብ እዚ ብኸመይ ክቐፅልዎ እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ እንዳ ሸይጣናት እዮም ከም ዝቕፅል ክገብርዎ ክኽእሉሎም ደስ ዋይ ምስ ቻይና ዘሎ ነገር ሓዊ ዝዘርእሉ ዘለዉ ኩላቶም እቶም ጀነራላት ናይ ቀደም ዝነበሩ መመፂኦም ቻይና ክትረም ኣለዋ ቻይና ከምዚ ክገብር ኣለና ክብሉ ከለዉ ናይ መን ዘረባይ ናይተን ኣፅዋር ዘፍርያ ዘለዋ ካምፓኒታት እዩ ሳተን እየን ብድሕሪ መጋረጃ ካብዚ ኩናት እዚ ክኸስባ ዝኽእላ ዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም 99% ህዝቢ ዓለም ሰላም እዩ ዝደሊ እዞም ውሑዳት ሰባት ግን ካብ ኩናት ረብሓ ኣለዎም መሳእቶም ድማ መን ኣለዉ ንኣብነት ንራሻ ኣብቲ ኩናት እዞም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ይኸዝቡ ኣለዉ ክንብል ከለና እቲ ኩናት ዓዊቱ ራሻ እንተፈሺላ ድማ እቶም ናይ ማዕድናት ደውፁ ናይ ነዳድ ደውፁ ድም ናይ ገለ ክግሕጡ ስለ ዝኽእሉ ሳቶም ከዓ ኣብ ጎነናቶም እዩ ስለዚ እቲ ሚድያ ድማ ምሶም እዮም ስለዚ ሚሊተሪ ኢንዳስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል እዚ ተሓዋዊሶም ተሻሪኾም ሓደ ክናቱ ረብሓ ከሳልጥ እቲ ውግእ ገብር ነቲ ስርዓት ተውድቆ ነቲ ዘሎ ፀጋታት ድማ እቶም ናይ ነዳዲ ድዮም እቶም ናይ ካልእ ፀጋታት ድማ ኣብ ምምዝማዝ ይኸዱ ከምኡ ድማ እቶም ኮርፖሬሽንስ ካልእ ረብሓታቶም ናይ መሬት ድዮም እቶም ቢግ ፉድ ዝበሃል መሬት ናይ ካልኦት ወሲዱ ብሕሱር ክሓርስ ይኽእል ስለዚ ኩላቶም እቲ ኣጀንዳ ናቶም ካብታ ዓብልል ገብት ትብል ዘረባ ካባይ ትብገስ እሳ ነታ ኣጀንዳ ንምስላት ግን ብጣዕሚ ብዝተረቐቐ መንገዲ ኢድን ጓንትን ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ እቶም ኮርፖሬሽንስ ከም ፃድቃን እዮም ዝፍለጡ እቲ ዝገብሮ ንዑ ካላት እዩ CIA ዶ ገለ ዶ እቶም CIA እኮ መወዳእታ ኤጀንት እዮም ወላ ሓንቲ ረብሓ እኮ ይብሎም እቲ ረብሓ ኣብቶም ኮርፖሬሽንስ እዩ ዘሎ ንሳቶም እዮም እቲ ናይ CIA ዝተቆፀሩ እዮም እቶም CIA ሰራሕተኛታት እዮም ኖ CIA ኢልካ እቲ ሚሊተሪ ኢልካ ኩሉ እዚ ኣተግባሪ ጥራይ ረብሓ የብሉ ደመወዝተኛ ሰራሕተኛ እዩ እቲ መክሰብ ኣብቶም ኮርፖሬሽንስ እዩ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ዩክሬን እቶም ኮርፖሬሽንስ በዓል ብላክ ሮክ ብዙሕ ገንዘብ ኣለቂሐን ስለ ዘለዋ እንታይ ክዋሃበን እዩ መዓት መሬት ክዋሃበን እዩ መዓት እቲ ማዕድናት ዘለዎ ቦታታት ክቋፅር ወይም ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ኣጀንዳ እቶም ካብዚ ኩነታት ዝረብሑ ኢዶም ዘይፅየቑ ሽሞም ዘይትፈልጦም ምስሎም ዘይትፈልጦም ሰባት እዮም እንታይ ገደሸካ መራሒ ትኸውን ብዓይንክ ብግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ከምዚ ዓለም ሃብታም ኮንካ ብድሕሪ መጋረጃ ድሌት ከናገበርካ ምንባር እዩ ትዝበለፀ እቶም ብቅድሚት ወፂኦም መራሕቲ ኮይኖም ዝበሃል ዘለዉ እኮ ሽሞምን ሂወቶምን እኮ ካካይ እኮ እቶም ዘይፍለጡ ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ እቲ ሂወት ሪል ደሰማቕርቦ ምክንያቱ ولا حنت نعطاتهم بيرسونال زمصم صقم يلن تربح ግን ናባቶም ክውሕስ ከሎ ይዝረአ ስለዚ እዚታት ኩሉ ኣስተውዒልካ ምርዱ ኣገዳስን ይባል like the UK, Germany, France, Spain and its biggest defense spenders are currently facing an uncertain future, sparking concerns about the future of European politics. So without the US and its major players, the question that arises is, can NATO function as a cohesive alliance, let alone support Ukraine? And Trump's stance on NATO's contribution has been clear for years. In fact, during his first term, he threatened to withdraw from the alliance altogether, pushing NATO countries to commit 3%.
So NATO ድቃስ ለይቲ ዘይህብ ኩነታት እዩ ዘጋጥሞም ዘሎ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ራሽያ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተዛሪባ ነይራ ዓውደ ኩናት ከመይ ከም ዝኾነ Despite the enormous help from the West, the initiative on the front line is in our hands, and Russian troops are advancing along the entire front. This year, more than 190 settlements have been liberated, and about 4,500 square kilometers of territory have been secured. Enemy losses since the beginning of the special military. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ራሽያ ኣብ ዝህብዎ ዘሎ መግለፂ ዝያዳ መን ይዕወተሉ ለቲ ኩናት ንሳቶም ይዕወተሉ ከም ዘለዉ ከባቢ 190 ሰትለመንትስ ማለት ዓድታት ድዩ ቦታታት ናፃ ከም ዘውፅኡ እዮም ዝብሉ ራሽያ ካብቲ ኩነታት ኣብ ኢድ ራሽያ ከም ዝኣተወ እዚ 4500 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ተርቢዒት ኪሎ ሜትር ድማ መሬት ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ከም ዝተቆፃፀሩ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ نغطل. Enemy losses since the beginning of the special military operation amount to about 1 million killed and wounded, about 20,000 tanks and armored fighting vehicles, over 19,500 field artillery guns, and over 1,500 multi. So, እንታይ ብለሎ ብዛዕባ እቲ ኩናት ካብ ዝጀምር ከባቢ ልዕሊ ሚልዮን ሞታትን ቁስላትን ኣብ ዩክሬን ከም ዘለዉ ልዕሊ ሚልዮን ሞታትን ቁስላትን ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ዩክሬን اليوم للعسر عشح armored vehicles مالتيو زنتايو تانكتات كون خل تري وتدرز أنا مخاين كون خلاك للعسر عشح كباخن كم زخالة كتف كم زخالة لا صرت شهرتي لريجانس صرت تعاد تشحك ودما شحن 500 متر روكيت لاونشرس روكيت زتوكس هذا ما شحن 500 متر ميسايل زتوكس مالتيو كأنه خمس خالو لذي እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ብሩታል ከም ዘሎን ክንዲ ምንታይ ሓፂን ይመክኽ ከም ዘሎን ብግምጣሉ ተዓንተበ ዝብለኩም ፀንሑ እዚ ኩሉ ኣፅዋር ብገንዘብ እዩ ተገዚኡ ነይሩ እዚ ኩሉ ቢልዮናት ገንዘብ ብቢልዮናት ጥራይ ዝዝረብ ኣብዚ ናይ ኤሮፓ ኩናት ናይ ዩክሬን ተልካ 100 ሚልዮን ድሕሪ ኢሎምስ እንታይ ዳ ክልተ ቅርሺ ከም ዝህብ ዘሎ ጌርካ እዩ ዝውስን ትሕቲ ቢልዮን ትርጉም የብሉ ብቢልዮናት እዩ ትቁፅሪ እቲ ኩናት ዝዝረባው ስለዚ እዚ ኩሉ ገንዘብ ኣበይ ጠፋሉ እንድሕሪልካ ከምዚ ኢሉ እቲ ነገራት ዝዓኑ ዘሎ ስለ ዝዓኑ ዘሎ እዮም ድማ ቢልዮናት ቀፃሊ ከውፅኡ ክሕለቡ ዝግደዱ ዘለዉ multiple rocket launchers destroyed. In response to Russia's successes, the Kiev regime launched a terrorist attack on the territory of the Kursk region in early August. The purpose of this provocation is an information effect for Western sponsors. The enemy's advance has been halted. Airstrikes and artillery fire have foiled attempts by Ukrainian forces and foreign mercenaries to break through deeper into Russian territory. At present, the destruction and forcing of armed formations and foreign mercenaries out of ብምቕፃል ነቲ ጉዳይ ናይ ኩርስክ ሪጅን ዝተፈተነ እውን ሓደ ካብቲ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ናይዚኦም ዩክሬን ነቶም ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ክኾኖም ኢሎም ዝገበሩ ሓደገኛ ውሳነ ኣብኡ እውን ነቲ ቦታታት ሓራ ንምውፃእ ራሽያ ብዙሕ ፃዕሪ ትገብር ከም ዘላ ኣብቲ ቦታቲ ብረቂቕ ናይ ኔቶ ኣፅዋራት ዝዓጠቐ ሰራዊት ከምኡ ድማ መርሰነሪስ ማለት ናይ ዩክሬን ሰራዊት ጥራይ ኣይኮነ ነይሩ ብገንዘብ ዝተዓሰቡ ኣሜሪካውያን ወታደራት ዝነበሩ ድዩ ናይ እንግሊዝ ወታደራት ዝነበሩ ድዮም ጥሮታ ወፂኦም ዘሎ ወይ ካብቲ ውትድርና ተዓልዮም ዘለዉ ሕጂ ግን ደሞዝተኛታት ተቆፂሮም ብገንዘብ ተቆፂሮም ብዙሓት ኣብቲ ቦታት ኣትዮም ከም ዘለዉ ካብ ፍራንስ ብዙሓት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ብዙሓት ባዕሎም ወፂኦም ቪድዮ ዝቐድሕዎ እውን ይወፂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ዝዘውር እዩ ስለዚ መርሰነሪስ ማለት ናይ ብዙሓት ዕጡቃት ብገንዘብ ዝቁፀሩ ሰራዊት እዮም ዘለዉ ዩክሬን ድማ ብዩክሬናውያን ጥራይ ኮን ትዋጋ ዘላ ካብ ኮሎምቢያ ዝመፅሎ ካብ ኤኳዶር ዝመፅሎ ኩሉ ዓይነት ሰብ ይመፅኡ ኣብኡ ዝዋጋ ዘሎ ምክንያቱ ገንዘብ ዝተሳእነ የለን ኤሮፓን ኣሜሪካን ፋንድ ይገብርዎ ኣለዉ ንዩክሬን ምውጋእ ድማ ፓስፖርት እውን ሂቡካ ኮነ እዮም ኣብ ገለገለ ኤሮፓ ስለዚ ከምቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ብኩሉ ገፃቱ ኢድ ብዙሓት ሓይልታት ዝኣተወን ናይ ብዙሓት ኣበርክቶ ዝግበረሉ ዘሎ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ዓለምና ዓብ ናይ ሰላም ተስፋ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥራይ ዝርዳእና ቢካዝ እዚ ኩናት እዚ ምቕፃሉ እቲ ዝዓብየ ሓደጋ ደቂ ሰባት እየ ክብሎ ዝኽእል ንቐፅል እስካብዞም ኢንዲፐንደንት ሚድያ combat veteran and just all around great guy. Doug, welcome back to the show. Thanks, Dan. Always appreciate having you here on this because you were so tied into what's going on, and there's probably not a better analyst of combat because given that you've led troops in high intensity combat in the past and trained a lot of other troops to do the same thing. So it's always great to have you on. So Colonel Douglas McGregor and you
ነቲ ኩናት ብቐረባ ዝፈልጥዎ ኩናት ዝመርሑ ወታደራት ዘሰልጥኑ ዝነበሩ ከም በዓል ንስኻ ትብዋ ሓበሬታ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዝብሎ ዘሎ ያ And let's just jump right into this. First of all, we keep talking about that things could radically change on January 20th when the Trump administration is inaugurated into power. And I want to show folks a little bit about Trump's thinking because sometimes we only think about things, at least in the media, in the Western media, about the strategic calculus and what's good for this side or that side. But Trump is showing his humanity side too. That one of the things that's actually motivating him on wanting to reach this end. And one of the first things he said in a speech, I guess it was a couple of days ago, he explained why he wants to end the war. Everyone's being killed. It's the worst carnage that this world has seen since World War II. I've had pictures of fields where bodies are lying on top of bodies. Looks like the old pictures of the Civil War, where just bodies are all over. Just if you saw those pictures, you'd feel more strongly about it. It's got to stop. So ያ ታዘረባ ደምፅዋ ደለዉ ፅቡቅ እያ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት እቲ ብስትራቴጂን ብረብሓን ብጥበብን ኣይኮነን ዝርዮ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ካብ መጀመርያ ውተሪናዮ ሰሚት መወት ዘሎ ሰብኣይ ገዲሰኩም እንዲ ኢሉ እቲ ሙታት ናይ ሬሳታት ስእልታት ዝመፀና ሓደ ግዜ ሬሳ ብርእሲ ሬሳ ዝተቆመረ ዝርኢ ዘለኹ እዚኦም መንእሰያት ሰባት እዮም ይብሎ ስለዚ ናይ ሰባት ህልቂት ከምዚ ክትርኢ ከለካ ጠጠው ከተብሎም ምፍታን መን እዩ ኣንፃሩ ዲቤት ክገብር ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቶም ሰይጣውንቲ ኣብ ገጾም ዘይርአ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም እሳቶም ጥራዮም ኣንፃሩ ዝጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ እምበር ደቂ ሰባት ዝሞትሉ ዘለዉ ኩናት ጠጠው ከብል እየ እንድሕሪ ኢሉ ሞራላዊ ተቐባልነት እውን ኣለዎ እቲ ኣርጊመንት እቲ ስነ መጎትቲ እዚ ብሞራል ተቐባልነት ኣለዎ ሞትን ህልቂትን ጠጠው ከብል እየ ነዚ ኩናት ጠጠው ከብል እየ ክብል ከሎ ትክክለኛ ዘረባ እዩ ኣብ ሕልና ዘሎ መራሕቲ ትፅበዮ ነገር እዩ ንዶናልድ ትራምፕ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዴሞክራትስ ሕልና ዘይብሉ ናይ ረብሓ ሰብ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ the same people ድማ ንፕላኔት ከነጥሕና ኢና ናበሉ ንውግእ ጠጠው ከብሉ ግን ድሌት የብሎምን ግርም ዝብለካ ግሎባል ዋርሚንግ ይብሉ ሰብ መኪና እንተዘዊሩ ገለ እንተገይሩ ንዓለምና ትብክል ኣለካ ይብሉ ብታንክታትን ብሚሳይላትን ዝብከል ዘሎ ዓለም ግን ኣይዛረብሉን እዮም እቲ ቀንዲ ብከላ ኩናት እዩ ካብ ኩናት ንላዕሊ ዝብክል የለን እዚ ኩሉ ብከላ እስራኤል ጌራቱ ዘላ ብካልእ ቮሊምስ ክግለፅ ዝግብኦ በንፃሩ ኣብ ከተማታት እናተኣከቡ ንተራሰብ መኪና ይትዘውር ወላ ኣብ ሻወር ማይ ኣዕወይካ ይትተሓፀብ ገለልታት ይብሉ እቲ ዝዓበየ ዕንወት ዝፍፅሙ ዘለዎ ሰብ ናብ ምዃኑ በቲ ጀታቶም ገለ በለየ መንገድ አይገልጽዎን እዮም ንማለስ ኣብ ታረስቲ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሲምፕሊስቲክ ኣፕሮች ወይ እውን ቅልል ዝበላ ትዕዝብቲ ትክክለኛ ትዕዝብቲ እዩ Oh, it's not just about the deal or what he can strike, but he seems genuinely motivated by the huge number of people that are dying in this. Well, the good thing is you're not going to hear a stupid statement from President Trump like the ones we've gotten from people like Lindsey Graham, who talk about why we should celebrate the deaths of Russians. Perhaps at some point the true figures will also be revealed to President Trump because the Ukrainians have taken losses at a rate of about 6 to 7 for every one Russian soldier that was lost. So these numbers are outrageous, and these piles of dead that he's pointing to are overwhelmingly Ukrainian. And when you're talking, so በሓፈሻ ትፅቡቅ ነገር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ብምባሉ ጥራይ ነቶም ናይ ኩናት ጎስጎስቲ ከም በሃል ሊንዚ ግራም ዝበሃል ሓደ ሬሳታት ናይ ራሽያን ጥፋት ናይ ራሽያን ክንርኢ the best year for us ገለና በላ 2023 ክውድእ ከሎ ዝበሎ ዘረባ ንዑ ይጠቀስ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ቃንዛ ናይ ክልቲኡ ወገን እውን ናይቶም ሰባት ብወገን ራሽያ ዝሞቱ ዘለዎ ብወገን ዩክሬን ዝሞቱ ዘለዎ እውን ድንጋፂ ከም ዘለዎ ሰብ ምዃኑ ይገልፅ ኣሎ ካብቶም ካልኦት ኣራዊት ፍልይ ዝበለ ምዃኑ እውን ይገልፅ ኣሎ መን እዮም ከቶም ከምኡ ረብሓ ዘለዎም እውን ንክፈልጦም ዕድል ረኪቡሎ ይብሉ about what you want to do and why you want to bring something to an end. It just seems to me that there's insufficiently small recognition of the profound price that's being paid by the Ukrainian people. And so many people, like the Lindsey Grahams, like the Jack Keanes, like the General Hodges, they almost seem oblivious to this. I remember some really painful stories from earlier this year when Lindsey Graham went to Ukraine and was cheerleading them on and saying, yeah, bring more troops in, lower the recruiting age. Apparently some in the current administration are still trying to pressure Kiev into doing ያ ገለገለ ሰባት ጀነራላት ናይ ቀደም ዝነበሩ ድዮም ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ከም ፆታ ስለ ዝጥቀምሉ በቃ ነቲ ናይ ዩክሬን ቃንዛ ነቲ ሰብ ዝመውት ዘሎ ኣብ ዩክሬን ብሓፈሻ ኣብቲ ኩናት መብዛሕቶም ኢንዲፐንደንት ኮይኖም ዝዛረብሉ ዩክሬን እዮም ዝያዳ ዝሞቱ ዘለዉ ንሓደ ራሽያዊ ዝመውት ዘሎ 6 ዩክሬናውያን ወታደራት ከም ዝሞቱ ኣብ ክንዱ እቲ ሬሽዮ እቲ ዕሽር ሓደ ራሽያዊ ተመይቱ 6 ዩክሬናውያን ከም ዝሞቱ ዘለዉ እዚ ከዓ ብዙሕ ሶፊስቲኬሽን ዘድልየካ ኣይኮነን መጀመርያ ራሽያ ኤር ሱፕሪዮሪቲ ኣለዋ ቀብላልትነት ናይ ኣየር ኣለዋ ብዙሕ ነፈርቲ ኣለዋ ብዙሕ መሳይል ኣለዋ ብዙሕ ዓበይቲ ኣፅዋራት ኣለዋ ስለዚ
ዩክሬናውያን ሓፂን ኣይኮኑን ሰብ እዮም እኹል ኣፅዋር የብልናን ኢሎም ውይ ክብሉ 2 ዓመት ገይሮም ኣለዉ እዚ እኹል ኣፅዋር የብልናን ራሻ ከዓ ካብ ዩክሬን ንላዕሊ ዘይኮነስ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ካብ ሙሉእ ኔቶ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ሓዊስካ ካብ ከፍርይዎ ዝኽእሉ ተተኳሲ 3 ዕፅፊ ናቶም ኤውሮጳ ዝብልዎ ዘሎ 3 ዕፅፊ ራሻ ግን 10 ዕፅፊ ናቶም ኢና ነፍሪ ዘለና ኢላ ስለዚ ኣብይ ዝኣቱ ዘሎ ዝሓፂን እዚ ናብ ዩክሬን ስኮ ዘሎ ስለዚ ዋላ 9 ግዜ ተስሒቶም ካሓደ ግዜ ተረኺቦም ከኸድምዑልካ ከም ዝኽእሉ ምፍላጥ precision ዘለካ ኣብ ዕላማታቱ ካረም ዝኽእል ሚሳይላት ዘሎ ስለዚ it's very simple ነቲ ዓውደ ኩናት ክትሪኦ ከለካ በዓላቶም ካዮም ዝገልፁ ክንደይ ስታቲስቲክስ ኣምፂልኩም ኣለዉ ናይ ኔቶ መራሕቲ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ናይ ኣሜሪካ መራሕቲ ምስ ራሻ ክወዳደር ኣይከኣልና ኣለና ፅዋር ኣብ ምፍራይ ይብሉ ኣለዉ ራሻ ንህላወያ ትዋጋ ዘላ ንካልእ ግዜ ክኾነኒ ኢላ ትዕቅባ ፅዋር የብላ ዘዝረኸበት ኣብ ዩክሬን ተዝንበ ዘላ ስለዚ ዩክሬን ክሞቱን ክፀንቱን ናይ ግድን እዩ there's no debate on this ብዙሕ ዲስካስ ክትገብረሉ ትኽእል ኣይኮንካ ብዙሕ ኣፅዋር ዘለካ ተኮይኑ እቲ ዓይነት ኩናት እቲ በዓል ብዙሕ ኣፅዋር እዩ ዝዕወተሉ እዩ ዝበሃል ብግምጣሉ ድማ እንታይ ክብሉ ፀኒሖም እቶም ናይ ኣሜሪካ ኤሊት ሞት ናይ ዩክሬናውያን ከምዘየገድሶም ስለዚ ዝበዝሐ ሞትን ስቃይን እናጋጠመ ከሎ ኣይገድሶም ኒሶም እቲ ኣጀንዳ ተረብሓናቶም ጥራይ ሰልጥ ምህላው ጥራይ ዘገድሶም ዘሎ than that, oblivious to the cost to them and what this is going to mean going forward. Why do you suppose we don't care anything at all, at least on the official level, about the casualties on the Ukraine side? Well, Zelensky's meat grinder seems to appeal to a lot of people in Washington who obviously have no sense whatsoever of what's happening on the battlefield. They don't understand the suffering in war. They don't understand that once you have an advantage over your enemy, which is what the Russians have had for some time now, but particularly at the end, when the front collapses and people are running for their lives, there's no sense of just how much damage you can do at that point. And the Russians have, I think, on more than one occasion exercised a remarkable restraint, but then they've been compelled for obvious reasons to destroy what's in front of them. I mean, it's a tough position. You'll remember when I came to you after we... Sometimes about the law, زكينات زي بعين الرشاوين كتري خلها قبل التنت كم زلهم صبغ يريم سفلتو بزفت قبل التنت ناس وارنا حيلي كم زلهم ردويو كل سبب فلطيلو بنصارو الرشاويان نتسبل التنت ناتهم زلهم بملو كتقبلوا زفتني يكونون يلو كتنقعوا زفتنو بتنقعوا كواغو زمرصو حجر مخانم ينرز لنا ግን ይግድድዎም ከም ዘለዎ ከም ዓይነት ንኽገብሩ ብርቱዕ ስጉምቲ ብርቱዕ ስጉምትታት ወይ እውን መጥቃዕታት ንኽገብሩ ዝደፋፍኦም ሓይሊ ፕሮቮኬሽን ብዙሕ ግዜ ከም ዘጋጥም ዘሎ ራሻ ኣብ ደፍሶ ከፍ ኩናት ግብረ መልሲ ክትብ ጥራይና ንርኢ ዩክሬን ከምዚ ገይራ ራሻ እንታይ ግብረ መልሲ ክትብ እያ ጥራይ ዝኾን ዲቤት ኣብዚ ምዕራባዊ ሚድያ እዚ ኩሉ እቲ ሕማቕ መበገሲ ዩክሬን ትገብሮ ድሕሪኡ ራሻ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትብ ድማ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ብሓፈሻ እቲ ዘለንስኪ ብዙሓት ፈተውቲ ከም ዘለዎ የስ ክፍተው እቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ብጣዕሚ እዮም ትፈትዎ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ስለዘይደሊ ከምዮም ዘልሶም እቲ ኩናት ክቕፅል ኣለዎ እቲ ክሳራ ናይ ሰብ ሞት ናይ ዕንወት ገለመለ ብዙሕ ዘገድሶም ኣይኮነን እዚ እቲ as long as እቲ ናቶም ረብሓ ዝቕፅል ዘሎ እቲ ኩናት ምቕፃል ዘሎ ክሳራ የብሎም ንሶም We had blasted through the Republican Guard rear detachment. A couple of things came up. One was that I called for a ceasefire, and a number of people were angry with me because they thought we should just annihilate what was left out in front of us. And there wasn't much there, as you know, Dan. And I said, no, we didn't come here to exterminate people. We didn't come here to exterminate the Iraqi military or anything else. We came here, we've won a battle. Now we need to give the people that are still alive a chance to surrender. You'll remember that. I do. But then afterwards, once they did surrender, I also made it clear that we were going to wipe out whatever was still out there. And that's what you put together, the Armageddon strike that we launched from the artillery. So ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወላ ኣብ ኢራቅ ኩናት ዝነበርዎ ክዝክሩ ከለዉ እቲ ዕላማ ንኩሉ ንምጥፋእ ክኸውን ኣይኮነን ነቲ ኩናት ምስ ዓር ክኸውን ዘለዎ ነቲ ኩናት ምስ ዓርካ ድማ ዘየድሊ ዕንወት ክወርድ ከም ዘይብሉ ክማረኽ ዝደሊ ኢዱ ክብ ዝደሊ ክማረኽ ዕድል ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ንኩሉ ክትዕኑ ንኩሉ ክተጥፍ ተፈቲንካ ግን መሊስካ ንፀላይኻ ከም ዝሕርን ኢኻ ትገብሮ እዚ ኣብ ታሪክ ናይ ክልቲኦም ናይ ወታደራውያን ሓለፍቲ ስለ ዝነበሩ ኣብ ኢራቅ ዝነበረ ታሪክ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስዋይ ድማ ነቲ ኩናት ብትክክል ዝፈልጥዎን ኣሜሪካ ትኸስረሉን ጌጋ ትፍፅመሉን ከዓ ስለ ዝዛረቡ ብዙሕ ሰብ ዝስዕቦም ብፍላይ ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ዝገብሮ ኢንተርቪውስ ብማየት ኣሻሓት እዩ ዝርአ ብሚልዮናት እንተዘይበልና ናይ ብሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናቱ ሚሊተሪ ኣድቫይዘርስ ከምፅኦ ብዙሕ ትፅቢት ይግበረሎም ዝገብርሉ ሰባት ነይሮም እዮም ብሓፈሻ ግን we don't know ሕጂ እውን ኣብ ዝሓለፈ ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ሚኒስትር ምክልኻል ኣድቫይዘር እዩ ነይሩ ስለዚ
we'll see እንታይ ይህብዎ ኾኑ ብሓፈሻ ግን ነቲ ኩነታት ብንጹርን ብቕልል ዝበለ መንገድን ክገልጹ ዝፈተኑ ነቲ ኩናት ሰብ ንክርድኦ ኣሜሪካ ብፍላይ እዚ ሕጂ ዘላቶ መልክዕ ንነዊሕ ዓመታት ቀፂላ ንህዝቢ ዘገልግል ንዓለም ዘገልግል መርሕነት ዘይኮነ ነቶም ናይ ኣፅዋርን ናይ ውግእን መኽሰብ ዘለዎም ንዖም ዘገልግል መርሕነት ከም ዘለዋ እዮም ዛረቡ እዚ ድማ እቲ ዝሕዝን ክፋል ናይ ጆ ባይደን መርሕነት ዘለዎ እንተሪና ብምሉእ ነቲ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዘርብሕ እምበር ንህዝቢ ኣሜሪካ ንተራ ህዝቢ ኣሜሪካ ዘርብሕ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ተስፋ እዞም ሰባት እዚኦም ዛረቡ ኩሉ ገዲፍና ንኤውሮጳ ገዲፍና ገለ ገዲፍና ዓድና ፎከስ ንግበር ብዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ እዮም ዝሰሳሙ ኣብ ኣሜሪካ ፎከስ ትግበር ኣብ ቁጠባ ነተኩር ኣብ ልምዓት ኣብቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፀገማት ንፍታሕ እዚ ኩሉ ትሪልዮናት ናብ ደገ ዝኸዩ ዘሎ ረብሓ የብሉን ናሕታቶም ከምፀሉና ንገብር ኣለና ነብስና ድማ ንረብሓሉ የለና እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እቲ ነገራት ከምዚ ጌርኩም ኣስዕብልኩም ንኽትርእይዎ ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልኩ እየ ዝቕርብ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንወዲና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ናይ ኩልና ስራሕ እናበልኩ ምዝያ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምህፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች